Tom na one so ya sene send ye be sports no so me pacho betumi dia baba so mo brano bia na neoma so tumi yakoye na secure sanitary pad no bae cheze unya no bra bia titiru de bra na so na se posome no enso tumi aso ya wubu nsa na we no leakage bia wo se ye de pel kwate no ahyem enti aboa wo ba bia bra no so tumi aso sa no na me pacho hye no so se pack no ehyem mako 12 hu sa enti bomodia na bowra mu supermarket ahodo mu kona shops ahodo mu online shops mu na rasa won sabetumi aka secure sanitary pad ni bi na me demafo aba center say what the time to yade no so was stroke na ha wo sisi yade na ha wo diabetes ana prostate issue ni nyina no fa koda me demafo aba center na doctor amfa time to yade no so na me patcho na no pe 12 ni nyina dan fa free won fa na kidney failure no ene wo mo pa won kwade wo tu ase deku enso tumi de free one more chese nyansem keto ama na akra no me patcho hye so owo pokuya se mayra ana kumase so wo boa kwa gogo wane government school no ana me patcho di hwane mu bibia ne afra no ai I was 024477 4282 024477 4282 na one mpanyifo ni nkoma na kasa yes ensu krogen ensu achasa emutia no kura mu nsuo eno ane kasa natural mineral water me patcho wonya bia no pasa no wo party ahodo engagement wa outdoor na wodo no word na wodo no na sa wo de kasa natural mineral water enso tumi adi ujuma eboa ni padua ne yepapa esiesie ni padua no e ma no sanso nya hotoso de ka ho me patcho hye no nso en se Kasaloma Ventures na akwakofa de aba wo se akra ha wo taifa wone back hospital no ana me patcho be pa bibia ni afre e was 0206 469 430 0206 469 430 na mpanyifo enso ntumi ni nkoma na me patcho na no pa mi ame ne wadi ahia no Midia ane akosuya eje wakwade boate na ya shansam no asa na se ma football mu ana me patro ya kwakwa shansam no ase enso to media free wonim se wafu zombi no CAF Women's League qualifications no me patro guswada ya ekoso na enoda games awodo pinu a enso to me to dwa ya na nyasem keto makura police ladies wo mo kina fie elton sare from Sam Nelly e ma kansie ne ko na wie no na 4 goals na atumi apia free mu aba ya chese na nyasem keto makura police ladies bo modern share 3 Sam Nelly atimu baako pe ye no kakwa ye free wa baba one din any grace anima waru na di kato atene de kan edema police ladies boboko no Sarah Nyakon abato de tosomie no na Deborah free enso bato de tosomiensa na ne kakwa ye free wa ba no so far so good after the game no me patcho ma me fanto animo se coach ani din and you see Basigi me patcho wano ne ye coach edema police ladies boboko no wano Nyakonya ne Central 14 komo and watch him say wo hwemo pa no a asase na neoma so dan koye emfa man team my friends police ladies boboko no and am so ntine man ye 5 good changes a eno tumi di nkunimdie ebrewo mu. That is why we work together as a team. So we the coaches, we had to brainstorm a lot of our game plan with certain players because every tactical play has the kind of players that you have to use. So that is why the changes. I thank you, coach. Abusia we kakra ye free waba ya me patro ye jojemo anso to media metie for na now ye mbon wuram wo mema football ni mu a na chese per report ametoto ni na no pay me patro atro the glorious house of football no me patro player ni din and kwabna boatin sebre woni team no tonkwanta me patro wama paye papa wonim say last season na brantie no was sign a contract anso to media the glorious house of football no na me patro no na no per report ametoto and say has penny for the ababa to ja e chosa brantie no sebre won ka wo mo plans wo biemu enya de wo mo boba wo betumi ato sade afra brantie ne din ene kwabna boaten ne etiano ne kakra ya me patro free wapa na wonim said the crowd be Kumasi Asante Kotoko Popoko no me patro ma me fanto animo sa summer transfer we mu no players makomako 18 donwatwe ana me patro wo motumi assign wo mo e de abakro be Kumasi Asante Kotoko Popoko animo e so far so good no
squad na baba ya makoma ko 35 a eno ne kakwa ye free wapa na no krantia ye nsaka ene cha mpanyifo betumi asane enipa makoma ko 5 enso atumi dia ka ho na eno na wo bowura mu menhia fikase mu a reporter e ba kire se wo pemso enso atumi ma team no 7 million Ghana cedis a wo mo de baba ye recruitment na wo matumi dia buffy squad ne pa ye no ne kakwa ye free wapa me patron na no pa ye jajemo enso atumi dia matiefo na Sunday champions of champions enso betumi akoso wo bibia ne dance park ye no ne kakwa ye free wapa wonim se bibia ne Gold Stars betena fie na waton sade afre kro bia Kumasi Asante Kotoko na sa game we na crucial esansa Sunday kro no ano na kro bia Kumasi Asante Kotoko wo monya 90 years enti dodo no ahwa ni bokwan se nyame ya atoma birthday gift kro bia betumi dia boawura mu wo menhia fikase mu ene se nyame ya atoma sa game no Sunday bekoso no wo betumi anya win enso atumi dia fi wona branchia ne din ene Vincent Atenga me pato wo sinakan edema bibia ne Gold Stars boboko no wono so nya akonya kasa no se egwom se krobia ye krobia na bibia no so ye bibia ni a wo de wo hwa ne mu kwan se win ne de bibia ne Gold Stars ebetumi age ye ne kotoko abo ne se no mo ye no ma boda ana e omo aye no mo ye league ni nti so for us ye no mo be champions no yesu ye prepare mo so prepare nti na tin say on the day no the be a bit match and so I think that aspect of me embo you think to me a place in a movie you be champions because my did that kasa many boys and kasa mature because every game the way you approach it into Misuzu experience in Super Cup no I think say Misuzu me colleagues be kasa na ya hu the way forward nti ene de me embo kotoko yesu ye Gold Stars fa wo me big club yesu ye Gold Stars. Not just say woman ya big club wa woman so ya Gold Stars woman she ho where ya branch and did Vincent Atenga and me patro ya turning kano na ya bowura mu Ghana Football Association bobo ko ni mu a na sa customer for your Henry Asante Twum me patro confirmation na no pay wo panyipa dia to dwa wo se na no pay betena se ye mamonya we se wonim se tachi my 11 wonders no me patro sebre team no one match me aton enti wo monya change of ownership a eno ne kakwa ye free waba enti sebre tachi my 11 wonders no me patonya dia wo mu din no ebekoso ay tachima 11 wonders biemu wo se Legon Cities ena sebre wo ma ba fa eno ne kakwa ye free waba na bra wo run din Henry Asante Twum me pato ne nsɛmtwerɛfo din komo no ne nsɛm wo kan ye no mo me ntie bi 11 wonders. I think there is change of ownership. So they are now Legon Cities. Yeah, they will play in Accra. Going through the processes, they have notified the F. Yeah, so that Division 1 team is there. Go and play in Zone 1 in Division. Yeah. Na me pacho nwachi no opanyipa nyakonya kasai winim say Blasters of Ghana in the month of September no me pacho wo 2 World Cup qualifiers games awodo bia won betumi abo against Chad and afa Mali popoko no na orani din and Henry Asante Twum me pacho no so munsem opanyipa ne chechim yankopon ya domo am say weekend di mrante ni nyina ebisi akan di amawo clubs enti kai Memendano, Yamia Domoa Cosiada, Oba Kayansa, and our home Bisia Kai, Cosiada, so Yamia Doma, a big Jordan Nova Kayansa. And you know, they're sharing Musa by Jordan or Paddy, Kenya, and Ranching in Ghana. Jordan Hombe recovery training, Accra Sports Stadium. Brother no Pa, Hombe training, Nafi, brother, and Yumbre, Tino, Ebuna Ketin, the Free Ghana, at the Ache in Jamena. Ewo chat bukwada ombe training ewo baby ayedisi akan no ewo Njamena na fe yawada yes akan ayedikan njaya ayeni say yewi ya because emre ni oni ntino isi akan wi ya na ya dani ni dia che Ghana ebegru Ghana fiada homachi ade ti anopa enumre ombe training fiada enumre ombe training ombe record your Accra Sports Stadium memenda ombe training enumre afi kwesiada ombe sa training Nafi Ejuada Yene Mali Esiakaya Etosumi Eti Eguo Aye Wanta Emranche Mbabe Kayan Sano Nafi Yedibidia Ashisha Sosenia Esenia Where are you PRO at the Ghana Football Association or Henry Asante Twum no na me pacho wakokra no and Central Force Bisani Biemo sa Odehyieba Pana Baya ma faith coach Otuado Watonsa and fra Branchiani D and Thomas Tepati nominee coach no din komo I'm no can say only a branch na kasa
First of all, yeah, support the man during this period. Support we have been with him through thick and thin. Just that and never be our way and was able to. And coaching in a kasa or say why ready. And no many coaching in kasa, and his next appearance I 2nd September. Postponing obetumi aba abekati no esiakan on time those were his words mentimi nyina ye nema ye consider ya sana obo ye column ntino ye wojidi wa yeshibuse Thomas betumi aba abekati Abusia weye kakra ya me patcho free wo ba ya jeje mu sama so tumi dia matiefo na ya konsam foforo mu ana se democracy cup no me patcho mu sansam ne abawura mu wonim se no ya cup soronko a ya parliament of Ghana me patcho wo mu so tumi ahye sa fibia no ya mbon fansha parliament no wo mu so nimu nyam na nyam ya dom afi wei nyam ya dom 5 September 2025 no and sa game ne betumi abaso between the glorious house of folk and of a great Olympics me patcho nyasam keto mana speaker of parliament one woman asebedwafie owura Apam for Sumana Papen one nya kwanya ne central forty komo acheche mu se ne game no ebesibiako we are doing, even though in a very light manner, it carries a lot of essence and importance to our country and to the world in general. So let the Democracy Cup become a lasting tradition, a tradition that echoes across generations. And it's my prayer that it inspires our youth. I was your way, I speaker of parliament, and I'm a patriot and Ghana's ahead of Nyamiya Tumwa, 5th September, came out Odehyieba Ransford, Democracy Cup, Bruno Penipano, one of the Central 14 Command, Diane Wotel, ya buy at Yamonanism. All right, also stand up for the champions, now Sanona Kakraya free wapa, Yame Patronano Payato Jemu, now your Bowra Wonk, Swana, Saunimsa and Rota, me patro games I would drop in noir, and so to me touch down one, not just an Makra. Now UEFA Champions League no qualification games award no and I'm a patro yasha see dia free when it's a final round na enra etumi toja ya chasa na nyasem keto makra na Karabakh FC me patro mame fanto animo se wom ne Vranvaros boboko no enso tumi kokosi akan ema 5 goals tumi pie free mu baya Karabakh XA2 ema Vranvaros so eba ba team 3 a eno ne kakra ye free waba na Benfica wamo ene Fenerbahce boboko ne tumi kokosi akan ma after the game no me patcho ma me fanto wanim say 1 goal per and tumi pie free mo buy Benfica say 1 na first leg encounter no wonim so bia tumi afatena enso tumi ato ne yonko die mu enti on aggregate no me patcho ma me fanto wanim say Benfica wo mo so tumi qualify ya UEFA Champions League no me patcho mo so betumi ababebo bia eno ne kakwa ye free waba na wonim say enwa club bruching so me patcho mo Rangers bobo ko ne tumi kokosi akan ema 6 goals so etumi pie frimo baya chasana nyasem keto amakura na ma mefanto anim se club bridge boboko no me pacho wo mhye makoma nsia ebra Rangers boboko no one month to me antibie na first leg encounter no wonim se club bridge one mhye 3 ema Rangers bachemu bakope enti on aggregate no ma mefanto anim se club bridge boboko no one mo so tumi qualify ya eno ne kakra ye free wo ba me pacho ye jejemo enso tumi dia matiefo na no pay na wo bowura mu Europa League qualification ni mu a me pacho ma fanto anymore say AEK Lanaka me patcho wamne Brian Boboko no ene tumi kokosi akama 4 goals etumi pie frimu baye na AEK Lanaka wo man tumi afatena enso antumi atopo anymore emewie che Brian Boboko no ese makomako 4 ye no ne kakra ye free woba with the first leg encounter no Brian Boboko no bomode ase 2 ema AEK Lanaka eba betimu bakope enti on aggregate no ma me fanto ani say Brian one ma qualify on 6-1 na eno ne kakwa ye free wapa na no pay me patron krofo so ye jejemu sansam enso tumi dia matiefo na me kade a kire wo se wunya secure sanitary pad sa no a wo de mo dofo akodonkua kese wo bae wo tumi de siesie hu abo ye papa ebra wo menses no ankasa ne time no eno so tumi aso sa no eye secure sanitary pad na bomoden a sa no pe wo bebo awura mu
Ewo supermarket ahodoɔ mu, corner shops ahodoɔ mu, online shops ahodoɔ mu, so secure sanitary pad no sansa no kwa na betumi adi wakagere mu ebra wo menses no enso tumi aso sa medimafo aba center say doctor say what the time beto yade ne so yade ne betu say hum de afiri hɔ ebra nsan so mabiem na kra pokuya se mayira kuma senso wo boa kwa gogo wane government school ne di hwani mu 0244 774282 na ne mpanyifo ni nkomo kasa natural mineral water. Yes, kasa natural mineral water enso no party awodo ward engagement outdoor na year no eye kasa natural mineral water me pacha wonko a ene wasa wokonya wonsuo ndi free kasa loma venture say yan kan tro sa taifa ya no mo